Anyang laki din! Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya dayta, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i-hospital. Aywan, puto dayta, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga dayjay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, sika talaga. Judgmental ka Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti Nagalas mo't nga minto ugali nga. Katwan mat, nor arigan, kat adda amin keng kuwana tinagalas nga ugali. Ngam saan pa'y amatay dayja, Beshi? Ha? Anya laki din. Simro lang man ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Nay ina, na-trigger siguro nga po iti saan na panpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga adalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bayin. Hay, kunak laki din no, agbugsotan. Tamaksayan kumamo, dagiti chismosa kan naglaing agsipot iti biyag, takin biyag dito lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamang, apo, nagrigat agilunlunod. Nasaya at nagranata bakla. Hinaan naman. Imbagak mo't ka na kayo idin, asa na bakla tiyawag yung kanyak. Ano ba yan? Anya? Nagpintas lang aro din tinagan ko purita. Alawanan purita no purita. Anya ti bagayo, nana. Sa ludsudak lako man no pudno tinadamag ko. Nga da ka no di ospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, isu nga amok-amom. Ay na, nana. Hindi pa'y ana minsan nga aldaw nga dahin dyan. Ngamsaan pa'y amatay dahin dyan. Una yan. Oy, sika talaga. Salsalud-sudak laang no pudno nga adaijay. Saan ko adamdamagan no matayan wano anya dita. Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na, nana. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pan naka-ospital na saanan anak kamaritis iti manong nga aldaw. Aniya lakit din. Ito ta nakaawit tan. Pangaasim tamangan ka kuma iti husto nga oras Mayang. Ay, wan ka nila kay. Un kawin, intun kwan. Kachichismisyo karag iti balam amarites. Isula day ti saan mo ama ipang panganan salbagit de. Ay, aday ta ka man ako nakon. Kagaputa pa ilang in hospital nga mo manaw-ngaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tataramid mo? Malawunan! Unam tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, iturtuloy na. Marangrang akton niyaw. Nya. Nawan tinasaya at nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Intun adan tumanin ti paka-hospitalam. Ibagak tumat day taking kamayang. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man lagan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa, nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan. Nakigtutak tatamok ngamin, kad ada ka pa ilang i-hospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka day. Kit na yung bagman, tanailasat mo. Kunaklaki din no ipam mo. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at mo tapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitan. Mayatang. Mayatan. Naku na ti doktor ang masapul mga anak iti husto nga oras. Hindi ka pala impamay. Kawang mga may. Sige nga min ka, oray mabibising ka ka. Basta dalagiti kachismis mo. Mayatang.
Nagadukot nga ibagbagang bakla. Ay napudno mate. Uri agmalmalam kayong agchis-chismis ket okay laang. Sana yang. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Anya laki day. Ay, una yan ate kastoy mayang. Awan lang aro dun di makukwarta. Ngam ni, at data man rin di ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, sumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y ti mano abulan tinapalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Saan da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod kahit. Padasang man pa'y laang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Ano niya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Wan mayang. Padasik ti mapan mangibaga kadakwada yung bigat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdis kitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palam ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim kumamay, mayang. Oy, Purnita. Adamo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepis mo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga dada yung hospital. Ayun, kumare. Na ospital man ang angga po iti diabetic na. Ay, oh. Hala. Ang mga no isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Kitang iwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y dadya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Nga, awanin no isunti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo. Awanin ti Mayang ang naglaing ag istorya iti biyag ti aking biyag. Inya laki iti. Laimbag ta nakaruwar kagaya man mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita iti luganda. Ha? Anita? Kan adaluganda? Asino nga Anita, nana? May salaang matiag nagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dangaminan iti luganda. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado ti watwat ijay. Anya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaad apudpud no. Ni Nana mo, gamno pa'y kasta. Agpaimbag ka taintay tumakipangan iti watwat no agpa-blessing da, mayang. Sigurado da ita. Maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanda dyan. Nakusel ti apal na tawanan bay na babae. Kap-apa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugod ni Anita, balay da. Sana tinungpatungpas ka. Saan matanag nakam? Aging ga itakit aramida na lata ti panagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na day jay. Into lang nanti kinamaritis na. Isun sakit di ti dumaapa ka ospitalan na. Katuan, tagati saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta daka chismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat.
Una naman ti mapan makitis-chismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Iton masabat mo, ibagam king kuana, ti may papanitilugan da anita. Takitaam no di ka mangirnad, no anya reaksyon na Purita, pudno ka di ti agwarwaras adamag nga da kanon ka barbaro alugan da anita. Ha? Aywan mayang. Apay, itala amuam. Nagado ti mang ibagbagang am kasladyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin ah. Well, pudno, tinadamag mo mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Salutsudan pa no nangalaan da tinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan mo takasta, maring? Amok to ugali mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga day tangaramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyag da, nyakan. Saan mo takasta, Purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ka akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupod no nga dalugan da, kan saludsudem pa ino nangalaan da iting gatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga di tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Di ta ka man langan! Oh, apay ang gusto ti lang nga mayang. Ay, maulawak to nyo. Ah. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw kajak mo. Nya. Itayidak man pa'y akas to eh. Ay, una yan aya. No mauspitalak pa'y ita. Amangan no iso ti ipatay kaun. Ay, saan man nakas na ti bagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko iti tattao no bilang laang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmalingarod ti riknak, idinadamag ko ang nakagatang kanudaan ita iti brand nyo ahilak sa luganda. Anya? Isulakit iti nagmadyan ti riknak lakay. Ay, awa. Unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo. Kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam ka ta apal mo iti karubam, ha? Ah, Numadamag mo nga da saksis ti karubam. Rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kanon ni Mayang iji balaydang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karupa. Saan mo nga mo ti mapaspasama ka dakwada? Sika talaga. Sa anak matakas kenkwan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namwaklaan kinigurya no. Kasta ka di? Katapay ka nung kakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-accept na ti success ni Anita. Ay, Anya? katuwan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti panako hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dakas nga apal, ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga ta iti balay da, ta intaasar eh. Ha? Ay, katwa na. Kano tama pan? Inton malam, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uwan nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit. Ngam apal kid din ti ipatay. Anya lakit din ti kasta.
Da kayo matgahiyang purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Wan, da kami. Amangan ngamin numatay kan. Kat saan da kapay anasarasarong karan. Si kakit di mo't. Pudno timbangan ni Bading. Amangan no maamuan min tulaangan anatay kan, kat saan da ka man laan sa sarungkaran. Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas na ti ibagbaga ayo. Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam nagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo matisaksis ti karubang. Ha? Win nga rod may yang. Ape akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rudan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis na makipagragsak ka, iti saksis, ti pada matao. Saan mat? Di mo maklo na puminpintasan, ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin, si kalaan ti bumakna. Una yan mayang. Anya ka ano ti mauding angis mo? Ipamaw. Apong bayan, ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dangga kaya kusina, nag-aalas na mo na kiyayan. Ha? Nagsakit ti pa nagsasauda. Ngam, pudno may. Nyangkel mo? Kaya wamay. No, apay ngamin aya, pagsakitan tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababain, ti matay, gapu iti sakit. Ngam ti nakababain, numatay ka, gapu iti apal, iti baligid, ti daduma tao. uncle. No, na mo maging matang da anita iti hilax da, di guard mo kumamay, ti agtrabaho, tapno oray motor, winno bike, kit makagatang kamay, oray second hand Sa nakastang agsaksakilatan tinakam mo. Nga isopay kayo din ti pakahibladam. Nga isaw ti patay mo. Ay nakababay na itamayang. Ay, uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kit iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapwanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.